Takže čaute, volám sa Michal Straka, dneska natáčam video s Asasínom a Vini. To som ja. No. Ja som Asasín. Dneska budeme natáčať video. Počkajte. A to ja dokážem. Dneska budeme natáčať video, čo? Asasín, ty povedz, to je tvoj server. Budeme natáčet video, jak se objevujou věci, kraftí se a tak. Fajn. Ja. Ty kanálka. Tak se to nedělá, napiš do chatu lomeno fireball. Aha. Fire, fire. Hej, fuck off. Fire. Aha, spolu, boha. Jaj, kapím. Aha. Čeko. Zaujímavý. Aha, zasiahlo. Dobre, ideme si postaviť domček, kamaráti. Drevo, toto. Sexy drevo. Čo ešte. Toto a ešte vodu ako fontánku. Poďme si postaviť niekde tam, niekde na pevnine, nie na piesku dom. Čekej. No, za chvilku už jdeme. Tak. Já něco napíšu. No, jdeme. No poďte všetci za mnou. Hej, Corvin, pojď. Poďte za Jacksonem, boha. Harolo, Corvini, si prítomný v tom... No takže poďme. Haló. No tu si. Poďte za Asasínem. Juhu. Pojďte natočit tu adventure mapu. Jo, čekej. Najprv natočíme od tejto more. Hej. Tak jo, natočíme adventure mapu, ale pokud nám ji pošleš. Já ji totiž nemám. Jo, tak my dotočíme toto video potom a zatiaľ čaute. Zatiaľ čaute a my toto video dotočíme. Už som povedal potom, tak čuste.